Nipu nunu ni si tulie a ke pushipuri ni tuosolie nu ke meneu temye ke hupu buri silije nipu penyo bate hapurile nu ke mejehe deri hake hupu nuri u ke penyo fe tejedi ni tsofko pu cha mu melo basolie siliro u ke penyo fe nune ke si ke lepe tekiri rakar ke tsu tuo Krista Jesu nunu nye ko melu mu nye me doko rgose bali tuo Jesu Krista u peter hakelie ke nise di porosho tuo ke le peteko ke lula seyawe ti soza hau Jehova tuo chasa mu haunu ke ze uni mu unu meleke Jesu Krista u ke penyo fe me do nunu pocha ke renyosa mu u ke penyo fe deze chepie u Krista mie pekie shewe Krista po ka ke shubu u chepie deze ke lhunu shelie u ni shedi ni pu zayu la lushedi ki jenu ke je po che zole ke tio tie ke hu hau nunu u dodze ke saprele ke ze u ke chawe tie ke hunu ni pu diesedi japu chse ke tio Dr. Rokovilia sacha u ko pastor ke tsenu bajanu u ko tasa ke bava eli ke vim hele zvitsa tie baja ke thodie ke prayer eno ni ke hetio kire ke cha ke che enoli tenukrie ke sheje dikon ke pesi ke tsati eli ke ni hekonyo such office assistant mu enoli vipretunyo sorhie Kedi Baptist Higher Secondary Chaplain zapu die hagobu ke she sodishe butise ke लिए chले दो a ke tho die persecutu liro Philippi ko to take nye khuso kere kenye nu kere theta Philippi ko to take nye khuso kere kenye nu kere theta pochigi chayu ki jnu ke jepu tsezolie sala akheko nyeko adieze tsi ke vortui akingu ki rbimona chewe angu ke mo ki pe kodi nyekela ke la miche mu pezo di lulie ke krila mona u ke penyo fu nyiginu matsa tiozo sidi puni pume do ke mhe chali ke tiola nyebu chnalie mu chali ke tiori chseya panya para mu ke meta modi makehu puri chche siliro nyeki za haunu kerez mu mesa komoko donu mesa mu pe joli ke lhomie chdi u ke penyo fu nyonyo chbali tio sidi tigi krotemam ye jebali tio nyeko ke ridio teze cha seba ke leginu Krista janye abu anili tio a ke methu pola ta ke homo mori pucha ke zpunu matsa ke meje tio mochla deri manu akelhu hapie nye ke pelero shopu chdi aje ke ngese mor shota tuori ani mu nyeko peteze ani zotio mu sutue nyeko ri nyeni mu aze nyeko nilieza tsketso ti ke vi hola o ke penyo fa bejewe o ko ke no re badi abu ke krochali do mojo hey tiki ke to ke krie chuke fa yugo ke penyo fa Peshile bafuta hauno a ke shuke tachata hayo haburi la bordi ke pele mi ko zedi nrshomu zapu chali ke viti be aketsukola ke teshi sedi nzia nipu akitsadi akivike ko ke jala a atatsuko be pele sedi she munyu ko hojjan talilewe na kruhi sedi apu te chapo kenye tie
뉴뉴고라 차보게 되고노 너 메도게 미칠리제 니부 어디게 비호라 히고게 티시세리 지스야 바브도 하링문이 스모 데노 히고 크리케절라 너 히고로 크리히젤레리 히고보 너쇼라리게 비티 카게서콜라 베제 토레 니부 너무 미시리 지스 뉴뉴고 너 베세펠레케서게 미디 우니시디 오 메세누 nzapusa diodi dozveler pakeli pette kori kruhisache no jabi nyonyo ko ker nimitsa diodi for ker shonu ke pekrokeli pette kori tosache nipo jabi tie ker shonu hey hugo tasike taperi tsache jabi inke todi propie hugo zeke zasa hugo sepeshi ke sori tsache jabi Bazanu yekonu tsepem seke bari tsuche. Nipu Jehovah nyunyoko nishedi. No pesebeleke seke media zali nuri. Niza putsa diodi do tsefakelerko. No soko sasari tseke tepusa. Uko pu uko. Zali nunu nyunyoko rachake sala saleke vi. No ntiom hasibi uko tsa. Uko zapu pomogi jasache. Nipo nyunyoko bu nzapu ke tsanu uhiu hietsadi ke tomoro fenu tsasadi kar nemiko bu te janguli je shiro nyongi tyo jesuri hego pastor Dr. Rokovilie Diego sedi hego zeke sasadiodi no pura tsake sako to zifa vorbai Nipu non tungumi shiri pokel huke kalije. Pome potino ha prapar ke tu digo bu nipu tie. Hugo mi popo ke zer tsasade hugo nisale ke vi ke kuat die bi potsasache nipu potsape kosache. Nipu Jehovah hugo bu shiri ginu ke vor. Que dia toque me to Diego socosas shiri nipu socosas zele que dula Diego liebe hego vietali morke sho masi be hego ze me poburi nipu que ze kernguri tsada hije me poburi porque le que me dobu ratsaranya toda hije de hego bu hego que vito sedi hego me lupe tesedi hego que cope tesedi hego bu fen diego ranelidi socosas libi hego vietali hego que luno zogo que peta diego tsele que vi mashibe nyonyo mi popo que tsoche que kripo hekitsa de heke vi que coporitze de no que pekreno hego tatsuko shidi no hego que lala zevordi hego buba vdahanu nrashuli que vi no hego zevor que sake me que hu terrieno tela que zo hego zebadi hego kruhisa Mumi popo ke tsabu nte jake sangu prela lidi la prakili me tsuchedi aki zadi ake vike kuporite nipu achake zate chali simule deri non to mi pette ko tsofamu mengu shiru bavadahanu nu jabi nyonyo ko ler ke petse ke pekro ke ba pette ko ritso sasunadi jisu za sedi apo ngingu ke meshi ke krochari ameji melosi yawe Amen. Jisu urhage liuzano kenise nyego peteko ke lusia macha diese ke pesisa tuota macha bu disoza bu petese ukedi baptist ke hunun ke puge tola ke kiesje disoja dosaja me fe kinye Friday tetsa perino tu poti ke ba thefdi puti ki chu tetsu zolie mo thezaru ke lietsa do mo ke ba ke ki ke hu se deta do ke hu how no vor moro ke shugo pastor associate pastor ko khedile ski chaplain dikon ko credits phgo thenu go krotho thepi ke phgo Tefugo grotho tepike fugo, Cresara grotho tepike fugo, Nichugo kepetago, Mission Board zeprago, Perino tu hudonu kebago, Development Committee nu kebago, Fellowship Assistant go, mu ke hukratago,
ava posa ke pulasana ti soja dos jamais fait kinie Friday tetsa perinyo thu potili ro ke bathe fdi putiki chu tetsu zolie mo theza ru ke liet sedo mo ke ba ke raki ke hu sededa do ke hu how no vor moro ke shoko pastor associate pastor ko khedi leski chaplain dikon ko credits proko thenu go krotho thepi ke fugo thefugo krotho thepi ke fugo kresara krotho thepi ke fugo nichu ko ke pethago mission board proko perinyo thu hudonu ke bago development committee nu ke bago fellowship assistant ko mu ke hukrata go hacha ke new liro ke mesakia tsikilie eno mu enoli ke krel hulie shokrie u ke husanu ke nise unye pesisa sashie ke mesakia tsituo ke za associate pastor tsikeba ke vidzen late ke niwelie merenyo mu vilhutunyo eno luvizolie tsikhanyo ve unye dos jamais fait punye ngo ke hukinu no ke bakere ke nyegi unye ki yatsatoya zapu matho haula chabaje macha seu khedidiye se parba ke tala nyego petebu nyego yapile no ke tsa se pesisa siro mana lesu pia ke chakori nye ya me holiche ke tsa se pesisa ya macha thelau vorkitu nipu janye ke hukeri no enoli ke thosenyo kire associate pastor bu nipu diese ke zasa mu ke hukenyu no eno krizo shelie belho accountant kam ke sherbu nipu diese ke zasa dio petegori ke chatsbadi vote jangu preli jedi kiyawe nigo bije Yesu Krista zano ke nise pete ke lula siyawe ke di baptist la siki zano akropo sede ke pesisna ke di baptist higher secondary school corpus fund pesi ke workim hidi ngo la siki ula corpus fund po sede lete mo house de ke prenyogo ke kruhinu matsvodo che ke tsomi ke se kinu raka nye hit hinye ngulede ki grupo ke prenyomi mi se admission fee mo chithela ogo monthly fee tsusudo thade nipo zanu mathoki vi tsake sepete bejet thore nyem hathoki vi hakom ho ke penyo fathai jabu bakele cha thena mo siro cherry humye khake sunu japu tsunu baliro potike huki bori sedi ke fesile ke vise pesisia sirom ha okini ke kriposa chithye ogola sikino nursery no admission take work tabak therie tabakere work tabakere care go ki admission fee pmo ke to sedi pesisia sala unyo nursery no vole ki vi ke banko ki kruso ki ke pesisa se che dise pesisia chakinyo ke pethase mor ke sho la sikino ke pethake nye se mor shoba Tenidie graduate teacher, mo English postgraduate teacher. Tenu magaba ko bo kezino January za me fe kinyem hodze Nicola Sesevodi la sikino sisiche. Kechano ngola sikila chake vola pete peshe che khadu ker kerpo ker kinyego ogo class se de la lede pechamode ogo ke prathela khasdo sala kechano ogo var grasavoshi nyo peshe. Uke penyufa uke krie botella ke zke krise ukria te pekere thotinuri nipu ukria tenuke shot thotinuri nipu ukria uke penyufa botella ke tso ukrie to zoke to zalinunu tourism go busedi nipu japu tsado ne pesike seke midi tie di nipu di sedi japu tsake to ugo pastor doctor ko vile satsa tourism got so wadaro pastor busher puti sele shido ke she sodi puti sele vi
One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me home to my new home. Through trials and struggles, Lord, I've been amazed. Though this world gets crazier, you never change, and it hasn't been easy this final ways, but I know that you will lead me home. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me home to my new home. You're the only peace that I have found. You pick me up when I am down, when others have left me. You've always been there. I can't wait to make this final journey with you by myself. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me home to my new home. One more mountain, one more road, one more river to carry this load. One more valley I'll have to cross till you carry me home to my new home. Until you carry me home to my new home. 찬도 코르스게 살리 지비 세르보 쿠바디 시바디 도케 키노보르 오코 살리 리허설 스바 오코 살리 ke jivi tokola oko peje oko penyu fer peje ke penyu fu bujapie ngo bete zhe tian de oko tie ke zedi filipiko lesson nu ke ze oko penyu fe di grupo rakra ka sasen de ke tole se ke pru no ni ke hetu po preside filipiko kenye kere kenye nu kere teta ke zo po lesa tupia filipiko katze me hosaliro bogri oko filipiko lesa oko bible nu hasaliro par po teriatonu po tupia filipiko ki kesha dieteriu how presence meta oko hakakra po keleu sile dio
mu kidi po chapula le sa ho tupie Philippi ko tsi ke tse pe des hezo mori po crew o ko tu sili to mu kenyo utinguli liro vo kinu ba crew kredi tu me ho ka sala servi o ko die chayu tse meta tigi kretem ko mie jebali to muri tigi kretem ko mie jebali che iketse po sedi chayu tsasa Paul lesutubie Philippi ko chekesatigi teze tesetuya kazako pugetse jisu tigi ko gatashe tiche sershinu lesahau tubie Philippi ko tsasi mu Paul Philippi ko ki dilike view pusha ketse po preach chekesa tiche kershinu po lesahau tubie oko tsaketse tuse to ketse su mulia mulesa how to be Philippi ko tsaketse tiki kizu tau mori Philippi mi ko kelu me hosali ro Christa ke pele how Christianity how medzupi bazo si Christianity how hakakranu Philippi mi ko la Jesu Christa ke kriedze how kasase bazo si Mikakra how ula teri putsa mori mikakra how simo bazo katsa tipunu Paul lesutupie okotsa nan ke wego Philippi mi ko pelle tu ya katsa ukre nyo putanyo tanyo pelle vor katsa terho meri resho katsa nan ha ko temi ko medzi unyeta katsa mori hako renne unyebada katsa tikipuri katsa pu mori temye hasim halese philosophies ko sedi kapetha katsa sedi temye donu ke puba katsa temye ko hako renne unyeda katsa ke krilamuna hako ukemeru sever utsli mo katsa la umengu ketu sever utsli mo katsa la renne unye pu unyeda katsa tiposi mori political life political ke lunuri mohosali ro hakopete romye ke kubu negative seto ta ke ke khaseba ta ke hai ke tipunosi temikelu ke kritsapo nu mehola se temeta temiko kiskini fakete umeda sho sekete tipunusa si utho uzaz rebilekete atsli ta ke she angu ke she Heidi kellekemedo haiketse sedi lubaketse mesago mo kelu ke khiez to ketse kelu kizu chufabaketse tipo ketse pu o ke penyo fa ke peledze puseliro ke peledze ha timie melunu to kara kraketse timi ke kra ke peledze ha leke mesili mo ketse lepe unili mo ketse unumeli mo ketse hakevi ketse Legetse morim hakevitsu morsuketse Christa pukese joko sedi moril henu joreli ke viko sedi huni ho gitsi vibaketse hako hari mekute tu ketse tipunusi jusiro temie pierre tsaketseri kraseta ketse tipu ke krilamuna ketou temie ketou futu de ketou silimo nan ke wekonu ketou ngulimo temie hasi philosophies konuri katou ngulimo muhalat hatiki temie katou ri fudi fuzovo unyeda ketsa fuzovo di ukemer zita ketsa uchame jesedi luba ketsa muke kritsa mohosali ro kizu nu kemengu koto uchufedi temie keze lubie umeka socha ketsa tipo nu ba ketsa ngulie Mo hai katsa tipo nu dilike view se vor Philippi mi ko ki se katsa Paul dilike view se vori ko ki pus tupie ko tsa katsa hau mulie puti hau zedi Paul dilike view hau se temi ko ki ke vo mori tupie Philippi mi ko katsa ti hau zedi temi ko zezedi chosher katsa ke mi katsa po share di ai di temi ke vi perfect Vichi katsa
mori vi lo zo ke ce fetu ke ce hao hai ke ce po tu le ke ce timie shi ke ce le ke sa si mori timie vi ke ce po ti vi ke ce u ke penyo fe di ki ya ke ce hai ke ce po ki ce no lu vor le ke ce timie ze shir di mu ke ce ke mi ke ce po ce si mu ko shir di hao ze ke se ke ce uko ni uko num se ke ce ha ka kranu shi ke ce ri ze ke se ke khie ze to to ke ce ti pu nu ke khie ze pouvoir huni ho ngu me jeli shimoto ke ce ti pu nu huni ho ngu me jeli mo sho ke ce ze pouvoir ke to fudi ke to ngu li mo di u cha me je se to ke ce unu kem na zu to ke ce ti pu nu how ke to li ke ce pu savoir temi ke lu masali modi immorality ke sho ke ru butu komo ki zunu ma ke sho ke ke tsidi lu to ke tsiti punu purity masali lu mo sho ke holiness o ke penyo fe jorali o ke penyo fe ke masadze hai ke tsupo pudi luvor mo ha pette mo hosali ro putu pozaza le mo zo ke Jesus Christa je ha se temi ko kivor ke ngulie mu puti hauze di ki zuwe teri putsu di temi puo putu pozaza le mo di pokasa ke su Jesus Christa gi nu ngu ke ti putsa Jesus Christa ke lu hau tie ze pu ke mi mori vokatan ze pu zo mo di Jesus Christa hau pu zeu pu ke lu hitu ke ze pu ke mu Jesus Christa dili ke vi hau ngu ke meje ze hau ke hugi hitu ke ke hugi tu ke ke hugi nu su sedi temi pe kiesha ke temi pe tasha ke temi bu su gi nu Jesus Christa sili ke ti pu Jesus Christa ke krie Jesus Christa ki zunu vor ke pu joporli pu ke vigo pu shijimi ko gi nu ngu ke po zedi luvor ke lie totsvor ke ko ginu ngu ke au separ temi ko ki pusha ke tipo hatiki Paul die po pusha ke amo deri Jesus Christa agi ludude mu Paul we po Jesus Christa po gil ludoda ke po pidi biedi sili ko mo shiku po su po presence su oke penyo fe rofu pugito ke posu metape vise ke sipe vise ke sla pole pusa ke amodi Jesus Christa potu agil luto ke zoteli ke posedi japutse ke oko nguli tu mo Jesus Christa ke ku po kamasaro fu temigi luto ta ke kizedi temiko oke penyo fe oke krieze sekaza ke oke penyo fe muke meje Jesus Christa chau ke to mu ke hero zo ke nan ke kripuri khasali mo ke ko temi hasi ke kripuri se vor temi chali ko mo ko Jesus Christa gi nu zo ke po gi u ke niba ke u ke mereba ke sedi japutse sedi temi ko ze kaza Paul po ke lu me hosali ro po dili ke vi se vodi Filipi mi ko ki ke pu mori Filipi mi ko to take ni how ogo ches kuso cooker ki ni haka mo to ba ke hako po tu se ke tiki Paul ke lu me ho se meta pue ki zu vie ko pette khawa de po ki zu ki tanu po ke me vinguli ke vigo mori ki zu ki ta ha vi ya ke so ko pette khawa di ke me je ke hardship mi bu po petse ben ke po ke peleula persecution ke mi che danger mu haidi po ke pele ke lu hau nu to voliro po ke pele hau sedi to voliro po ke lu hau ki mi chinu ba ke mi pu du kriwa to ke po ke mi chese ke sida to ke situ mutu zo shiri po Jesus Christa zedi lu ke perodi lu ke hau ke dalidi to da ke tipu nu mu Paul ke lu hau mo hoseliro po o ke penyo fu ke ku o ke penyo fu zil porque kusubu po habie porque kusubu po chathabie kizu kiza po yashoda zori o que penyo fake kubu po habie o que penyo fala lugeta o que penyo fala thasageta puri Paul porque lutigo po liatotiko nu mi cheda geta timid po
ke lu peda ke ce mu ki zu ki za che ki za che fu ke ce u zi u cham je mi che ta le ki bi ha ko poli pu gi tu zo ke ce le te ke tu mi ko pu de po ke pe nyu fu ke ku u ke pe nyu fu zil su u ke pe nyu fu ki nu ke vor ke ko su bu po se tu da ke ce su bu po ke khase di su bu pu che se di u ke pe nyu fu za pu ce ke ce nu do pi se ke ce mu ji su krista ce ti ke se ha to su gi po ti pe vo tu da ke ce po ke ko reste di za pu ce tu ke ce ti pu nu hai ke tsati bunu po ke mi chirize ke se po zkazirize ke se mu po hai vo ke tsati bunu po ni ko nili che ni ko numli che po mi zu gru hefe ba ke tsa ti bunu zo she po melu po ke su tono e po ni ba ke tsa po le su tu pie filipi ko tsati ni ko nili che ni ko ni situ li che Jesu Christa gi nu ni ko nili che mu po kenni how mukelia how meburi muli morsu ketsa posedi thimi kipu posedi thimi petha mupwe puketsa krista mi ko pete jisu krista peleleta ketsa khepete kenni how muli z mu how muli morsu jisu krista ginu kenni unu kemna jisu krista ginu kimi chetinuri uniba ketsa unu thefu ba ketsa chmo how ka zda doje ketsa tiu no shiri unni unnumna ukemeren niba ketsa kenni ke tefu hau krista me pete ngulia z mu krista me pete hau ngulia morsho ketsa puo sedi temi ko kipu mu temi ko petha Jesu Krista puo Calvary gi nu pu jipe krukesa su sedi uke puma krkawa kamasaro fakapie ti sonye uke lunu ubu Jesu Krista pitsu Militio di temi kruhi ke su no kama sor fu se di temi tsa mu tie po ogo popelle ke limi ko punyunyo ko ke dalie ke nebie punyunyo di kili ke ta ke Jesu Krista ginu ke par ke ni joy mu po le push ke ni ko ni sibali che ke tsa how nguli morsho ke tsa nguli ze ke tsa po we sedi Filipi ko kipuba mu puti hai ka tsupunu Paul le sa hau tupie Filipi ko tsdi uko hakevitse bia putsa ka tsukola uko tejerisa uko po kere konu pukrihisa sekira ka felidi mhanyam hara konu pukrihi ka tsukola po ke tejerisa uko tsa mu puti hauri zedi po uko kepelenu uko chaka tefu ka tsa uko bu tefu bali morkasho suko rise uko chatasa Pie putiki ke mhi ke tsupunu Filipi ko lesa hauha uko ritsbaga uko ke zunu Filipi me ko ke kiki mhi ke tsutipunu Paul lesa hau tupi ko tsashi ke uko ke zunu ke pusa tie uko lu ke ba uko kiki mhi ke tsuke lupunu luba ke tsuti hai ke tsupunu Filipi me ko lesa hau Paul tu ke sa hau uko ritsbaga muri uko chathabayaga Ogo tiago kemura me hosliro patsak ni ogo rakrasan meye me liu fa zuket tiago America me je news ko no shipreba kidi America me je how kizula me yega muti kidi America me je how Christian me ke pele me la how ke krimi kiki seye ke kri je kiki how ogo nunnu ko dayaga America me ke lu mo hosliro ogo Christian me country po ke pethoya mu uko ke kuriba uko hasitari chpahi kitsashiri kisukini tari uko kidzu ke khaseba mu Christian me minorities ko Christian me katsa country ko uko ginu ukemere uko shigetsa mulia ke krilamun uko koba ketsa Christian me country po di koba ketsa haunu ke krimi ko country ke krimi ko Christian me tsa ketsa seye ko Christian me ko pese nekete ta ketsutiki uko country ka jatsa ke kuatsadi ke tsam ka thatso ko phusiya ka tsa shethase ya ka tsa sigatlam hakka kranu lavodi uko ginu uko merba ya ka tsa country po moriyo ko uko dili ke view se ki zu
cái cranu cái cái cranu vô sự cái chứ sau đó oko mê ho cái chứ oko mê ra bao cái chứ sẽ ye bùa một điều oko mua hồ liro oko chế chả bắt cái chứ oko country mua hồ liro ôm mấy cái số sập rất cái chứ mua oko hay cái sự thiê country cái chứ cái kri parsu cái chứ ko cái huki puri party cái chứ cái khata livi cái chứ mua sự cái chứ nu Christian mi ko ke majority li ke vi oko shi ka tse ke kari ke puziya ki de ke thower to si oko soko si ti zomo no tsap mo ho so liro oko ti chipo covid-19 how is it ke pe river de how is it ke pe river so ke ti how no vaccination daru felite idi se par ke ti no se daru se la ke tu ti no thimie me bu se bada ke ndu vaccination India no how launch sasa posede po sasa Congress ko BJP ko buse u girie no di se di die ke ti ke rie se ba ke tsa oko soko ngule ba themi ka kra di krie pu ke tsa shize ke si di Christian me ko how se di u gie sho ke tsa je ha ko pu ke tsa newspaper ko no par ke tsa ko oko hakimi ke tsa ko musaba oko puti hai ke tsa pu no mu ha je se ogo kemura mahosaliro rever bi je ke tipu nu tie ogo Philippi ko lesa ho rakrakasala sake Paul tu pie Philippi mi ko tse ke tiki po mengu sa Philippi mi ko tse o kapele mi ko hesa ke tse chathala sake tse mu message diu tie ogo kipu ba ke tse diu reditamo Dieu pour Philippe mi ko kipusa ke su oko kiri pubazo po kusoko ke nyekere senu kepele mi ko bu po kengu ki modi po ngu ke mo kiri o kepele unu hubali morsho ke ngu ke mo ropfunu no oze lubaya ke o kepenyo fa kama sorofo ginu thimi zedi kepe kroba ke shiketsala niko angu ke mokizo shiri abage mokizo shiri ni kapele unu tsese tsabali ni kapele unu ni nibali che ke tsa po tupe oko tsasa mutie dia ha oko kiri oko kipubazo tie tusa ke tsa temi pol oko zeba mode oko kigiba mo deri po tuke sa hako oko bu kristanu oko kapele nu oko bu oke penyu fe ngukamo rofe kama sa rofe ginu po nyunyo ko zeke pe kroba ke tsati hanu ge tholi nu ke tsa oke penyu fe gi dia tho oke penyu fe gi po die ko nu tefu bali morsho ke tsa po die zenu bali morsho ke tsa tie hau oko ki pu ba ke tsa ngulie po we oko ki pu se ke tsa ki junu ke pathami ko ki junu ke ku ko modi ngukamo nu nu zeba ke tsa rofe nu zeba ke tsa su kriprin baliche su diezenu baliche su chathanu baliche musu ka thola su puba ke ogo ngulie tie ogo puti river bi di haiba ka chati haunu ogo krista ngulia momeka ogo jesu krista ogo mojunu voya momeka jesu krista tie ogo nukemeje ka ogo tsofeko o kemer zda ka ki junu haida ka chati ko nu ogo Jesu Krista ogo mozuki volia momega Jesu Krista oke penyu fe tie puo hakopetem ho ke penyu fe puo tie ki zum ho dibazo powe pusa sakete akenguki rebi mona chewe anguke moki pekodi nye kelakelie nu miche mu pezodi hlusiliche ke krila mono ke penyof nyeginu hacha tuozo sidi ponye po ni pomedo kemhie chile ke tula nyebu chenali mu chile ke tuori chashya ke kradinu liro work out your salvation nyeko kelakili ngukili sugi lubazoliche mori su chepe visozoliche ke tsmi ke tsa diposa pusa Jesu Krista tie oke penyofe po diezeri po churgi zunu po mato chasa kalvari ginu shesa di rilashe de musu ginu po tie ke puma mie ko ke jo vasa ke tsa ki zubu po ki la voli vi ke tsa chakrabie tsitsipie timi ko chasa ke tsa oko ke tolesunu ngulie kalvari mato hau tsitsike sa hau ginu hau zedi hau pemudi hau ginu sededi tie ke pelemi ko chaka masaketsa
che pelle mi ko tsepe vi che che pelle mi ko bu Krista pitsu nu surely che tu Krista joreli nu lupe vi parli che tu tie come sono fu timigi patsabada che come sono fu tu temi kruhi saba che mutie Gesù Krista pelle che li Gesù Krista zedi che per rodi luke ha amu che penyofe nomu che penyofe tie use che vimi po che pelle che vimi po che la di su utchese u che penyofe che di panu voli che pastor mi po member po che metsedi tesese u che penyofe che di bagi voli che Paul hubazo shiri police utsili che u che penyofe chakrasovate mu tie no mu a u che penyofe mu u ko donu u che penyofe ze che per rocket u che penyofe chakrapyut chakasepyut che u ko bu tie po chpyo ko tsese que haunu po putu poke ku kapie u ki tsedi u bu su chinlia que bu diesenlia que bu finlia que putu kakase haunu bu zedi kenure pomha thozedi kenure pomha thonu u khasha su haidi titi ke lunu u kepelle ke lu haunu Krista pitsu zedi pitsu shirli ke tu su Krista zonu vorli ke tu how tsa sizu soche ke polwet ngo kipu mutio ko buri tie kepelle mi pude kepelle mi fu pude zulu faliete Gesù Cristo li pia vicilite che potala skinu tamudi o che pelle che lunu ti sogne o che penyo feze che per rocket zunu o che penyo fe die perché o che penyo fe dienu unni che hakunu me mieze che potala chuwa mo che o che penyo fe su pomedo Paul Romiko teta me fesuru Ogobu Krista miele ke tu muri Krista zo purhiu nu parli ke tu la tie ke masoro fu ogo gim hatchaba ke su pusa Paul dili ke viu se vor di temi ko tse ke pole so tu pie Philippi ko muri Galatia ko haidi temi ko tse vo ke se konu Paul we dili ke viu zakasa ski hanu jizo revide imo puri pukitsa Pue lesu tu se ke ugobu lesu pielie lielie dili ki viu silie pielie lielie musake midi ugoru fakelunu spiritual maturity ugoru fakelunu me misher ke ugoru fakelunu Krista pitsunu me misher ke Paul wasakatso po nyonyoko pukunyoko rogoba ke mu poke mengu toso su ke mu Jesu Kristari tie poke hubu Gesù Cristo pitsu nu pitsu shir ke mem ye shir ke su pomedo Paul ke hu petu bu tie Cristo nu rofake lu nu maturity su nu pitsu par ke mem ye shir ke su Paul su pomedo tenu fuli vi te fuli vi Cristo ju nu shir ke mo ke penyo fe tie ke pelemie mi pupu ke zu ginu poke hu ke nu ready Poke hu memye sure se ke poke hu memye ke mata sure ke how ginu u ke penyo fe tie po zaye chelia ke po zakara shu chelia ke mogo ke poke li ro tigi kreteme ko midi jebali ke vi su poke so ko to no kerto der su ginu tie u ke penyo fe za putse par ke u ke jiu mi va pe je ke tanu par ke to mulie Paul we po tupie Philippi ko tshe ke uko bu uko pelle ke liye mori Paul le tupie ko tshe ke pie ke li kim yesiba da modi pie ke li she me miedi tupe vi par ke uko bu uko ke lunu uko ke pelle ke lunu uko ni par ke mo uko ke pelle ke lu how exercise ke mori uko ke pelle ke lu how bu Jasher kwosher me misher ke Paul le push ke mi chi zodi mi chi she zodi mo hawe hapo o ke dep ye ba ke chi se mo se shida die ke su tse se mo se o ke penyo fe shija ka se die ke su no modi po o Jesu Krista Calvary gi no pu ka se po to po tse po mo ha pe shipie tie puni nyogo la ka se ke how po sacrifice how who gets po sacrifice how la po teje gets haidi ke merile gets pejet holie gets
no maki de ke meri ki de ke tsubi atsi ke tsu shi ke tsu kelle shi ke tsu sedi o ke pelle ke lunu me mi ba ke tsu o ke pelle ke lunu u cha thaba ke tsu pol su pu ba ke tsu nguli mu hau gi nu hau tsu ke tsu gi nu thie ke pelle ke lunu unili ke tsu joy of salvation kala ke nguli da ke tsu su nu ke ni ba da ke tsu thie go ke lu me hosali ro joy of salvation kala ke nguli da ke tsu la o ke ni chili ko le sunu kala ke ke ni sevor atsu che ke tsu pu thie go kala ke ngu ke li hau Jesus Christ gi nu ni tu da pelle ke li hau o ke ni ba ya mu me ga 오케 니하고 봐야 뭐 그치시 오케 쪼까 사스디 오도 저까 살알리 모르쇼 갈라길리 게 니하고 오 빼떼기 바 모르쇼 그치 오고 테리기 게 뿌게시기 미 텐누게 메하고 빼떼기 바 모르쇼 그치 무포 웨슬라누 미 빼떼 하고 물리즈 게 펠레 미 빼떼 갈라길리 게 니하고 오기 바 모르쇼리 그치 볼웨수 부무 뿌게츠수 물리 쿠소 쿠케 디에 mu kerpengunu panapara mu keme tamodi phakhupu richje sililiro pelekamo ko kemhidi pejowa molito ketsa pulasa tsuna shady unisedi cheerful willingness tsuna shady unumsedi ukepenyu fa diesesu chiba ketsa mu panapara ketsa murmuring how panapara katsa how tiaza Israel me kon hatsanu tu di panapara di ukepenyo fani ko mochwa katsa diu zeke miesi Israel me ko kelu mo soliro ko panapara di masagiri panapara di ko nimo sidio ko ukepenyo fagiri panapara di ko nimo la ukepenyo fabu ko gi punimo dadi ko ke puma haula ukepenyo fabu ko gi ko pekawa katsa ko gi to kepra keret surutini hakiko morenyo lutsa prakere pu hakuno mohosoliro oko ho ngupe visalevi panya para katsa ho ke penyo fum hojunu kenu dokatsa zeketusi diesi mori o ke penyo fakatso katsa di no ke penyo fakatome mori di no ho puba katome ya ho abuki kimida katsa panya para katsa ho we o ke penyo fum hojunu o ke penyo fa leker nyu katsa vipo ke mi shigatsu posi shigatsu la how o ke penyo fum hojunu o ke penyo fa punimo mo ke penyo fum hojunu pedro katsa pedro muliketu mo pelle ko mo mi ko pedro wa tu di pusa muso ko pedro katsa he pedro wa muliketu la mo pelle ko mo ko pelle ni mo katsa ke kilamo no o ke penyo fagi o ko su o ke penyo fa pelle mo doubtful musu uke penyo fagi panapara katsu suwe peleli modi su panapara katsu suwe peleli ke mosuze ke tu katsu mu uke penyo fu su po jose katera katsu su punyunyo ko shi katsu su punimo mu panapara modi machu katsu kenu hedi machu katsu uni shidi tite ke lunu machu katsu hawe ubu uke penyo fu modunu masamaya katsu oke penyo fung hojunu masabaya ketsa ho ke riwa mo ketsa dia unmix mo ke penyo fung hojunu masama ketsa ho we oke penyo fugi kenu domo ketsa po oke penyo fuzo ketsa meche oke lunu su uni musu kenu domo ba ketsa su ke pelemi kubu su no baliche ketsa pu tio go ke lunu mo hosoliro ogo ho sesse mo sho ketsa ndun hekikiri putire mimi mu ogo oke penyo fugi oke mero kramor shota ketsa o khasasa mo shota ketsa ti oko keyboard sha ketsa oko ngulie oke penyo fubu oko crease di oko kepelle ke lu haunu panna paramo ke nu domo di hu ketsa uni shady tsa ketsa hanu to sasake Chrysostom po early church father tiedza kepelle kiriki ko kronyo ko idipuya ketsa po pusa ketsa kitwe panna parada ya deri nyothowe hatotseketsitiki boom hatotseketsitiki putupu vietchaba ketsa putupu latchaba ketsa lepe punidi chetuya idipu tiago Jesus Christan yotomiko ogo pukitumiko mo ogo panapara ketsa su oke penyufa pumedomo Paul Filipiko bu panapara ba ketsu mon ogo nisedi kepele ke lunu ba ketsa su pumedo ni puker de
cái nhiều cái bút cái gì silly rồi như có tích cái khát thèm của mình đi dễ pha bê dễ bali tiêu cái pele từ hôm nay rồi show cái chỗ có bút có cái đế có cái khát sẽ cái chỗ cái kiri Jesus Christ ginu thép phụ ba cái chỗ Jesus Christ ginu có ni ba cái chỗ how themi cái kí gom hojunu pele li cái một gom hojunu khát thèm cái dễ cái mình đi dễ thèm pha bê dễ bali tiêu cái chỗ Paul su Philippi có cái bút muti có bori có cái dễ how cái pele mi cái dễ cái gì đi cái hụp cái dễ how sẽ đi khát thèm su khiu nu pusa cái su zeka me jusa cái mori đi cái kribu nu Jesus Christ jorali Jesus Christ diego thimi cái lugi thimi giba cái mo cái penyu fatia punyu nyoko bu cái je cái ko cái ni how body thie o keu mura cái lu o shazanyu me ko va peje ba cái o thio cái pele cái lu cái pele me donu shuri honyu ho va peje honyu ho nu chpem ba cái o cái penyu fasu pome do Theo có tiêu nó mà họ xử lý rồi, khi thèm dễ bút mori thèm dễ học có bút xử lý rồi, gì bộ dễ cái mấy chỗ cái chỗ, mori ở cái bên phía họ thọ bộ, mori cái deri ngô si cái chỗ bộ, skin ở cái cái chia, deri thiệt giờ Philippines mi có lẽ số ngũ cái liề, Paul thu cái sự tí khi thèm cái gì cái mi đi bút cái sự hậu về, cái chỗ nó cái bên phía họ thọ orderliness, chút biệt cái duo chắc cái gì vi sắc cái chắc cái crow mà cái putu tu nu chắc cái mi cái bộ mu thèm hatiki thèm hasedi thèm chataya cái ô có chế độ Google nu navigation ô có navigate chili cái Tetsi modali ro tu sali ro ô có Google nu chỉ rồi tao vô li cái thiệt giờ crasedi thèm su thèm meleu thèm chau nu thèm su chafu ya cái su ngulie revemi ko su nu chafu tu ya cái mu how nu manually more cái so tu nu vor chita ti cái su ko reve chanu sili ya cái pu mu pole cái pele mi ko cái hubu thie thèm cái mi di pu cái jiba di kizu va peje kizu chat thaba ke cha muthia hai ke cha tipunu o luba ke cha tipunu themi reverbio ke buseba ke cha tipunu ke pele me ko ha o ko Christian me ko ke hu ha thie o ke pele ke lu ha sedi hu ke cha ha themi chat thali vi ke cha pu ke kuba ke cha su nomu asu o ko gi o ko masim halenu nu le lo ne ka masaro fam ha tho gi nu thie themi chat thabi pha ke vinu cha ke cha chaputu nu cha ke cha putu ke dalye ke cha ha ko par ke tu o ko mulie thie Paul tu pe Philippi ko cha ke cha o ko bu ha fa pe jiba nu di pu cha ke cha themme ke ji ke mi di ha fa pe jiba nu ke cha pu ke sa ha ko thie o ko khedi ke hu bu shri themme ke ji ke mi di ha fa pe jiba nu ke cha Paul tu pe o ko chu tu ke cha she Philippi ko modi khedi ke hu cha ke cha she thie o ko kiri di ha pu zo tu o ko bu thie tigi khthemme ha ko ha fa pe ji mi themi cha tha tu ya ke cha ke mi o ko bu ri thie themi va pe ji themi cha tha ba ji ke cha thie o ko ki pu ba Kritamyo ko heavenly bodies ko mohosali ro ke doye puri ke kritali ro ki zu ke kritato ke tsa oko soko desia meter mori po ba ke doye puri tsa ke tu disali ro ke krisate meta ti tinye ti rinye to po ke kokra thora to le thora ke to mori me ku thora li vi ke tsa ti khekra thora li vi ke tsa zkra thora li vi ke tsa hakim hi ke tsa o ke penyo fatsi bi khet tu se ke tsa mu ke huri sedi khetu be ba ke tsa o ke penyu fam ha thosu ze ke medzba mu ke hubu sikim hidi pushi pusu nu ba ke tsa ke nu re nu po tsidi o ke pele ke lu su nu Krista pitsu su ho ke tsa su sedi hodzunu hiche tsidi su ho vos ke tsa su sedi o cha ta tsmo sho ke tsa pu mati pengu kers die kers nu ni ko ki tsa ke jiuzo e ke tsa jisu pusa Mumi puri pumi petuli di sevo bi krobaya mo deri sevo di kerkrigi ha fa pe jili ki vinu baya
Muri ki zu tu ki miu we mi puri ngu mo tali lo mi pe tengu zo tu ke zu how sedi tie ke lu mo ke lu me zu se ke zu ke hu ke lu me zu se ke zu o go tie ha ko rak ka sa sa ke u ke tozo ki zu nu rever bi ke zu hai ke zu ni zu zo kra zu zo deri hebie lu za ha za va da mo di sunu shi ze she sunu shi vo de ze she sunu shili ma she temi su shida tu she shidi puya she ke tsu sukobu oko chesapie oko hebie lu tsa ha tsa vada mudi tie oko pele ke lu ho oko penyo fdi ha nu takemiti di tie pol pu ke sutui oko hava pejie oko ke lu oko ke pele la di mi chatha pie tie krista ke pele ha nu chaputu nu chke tsu oko ha nu tu voke Katole shunu pusa se ketsa puti thalatsa temie donni se parda tu ketsa donni puvorna tu ketsa kristau sunu vorte she ketsa morishite ke shisu sunu parte she ketsa terher sunu shide she ketsa morik henum hapeka ketsa ken liki haki me ketsa vorto deri nyko thepfulie ketsa pukesha ogo tie Paul tupie Philippi ko tsa ketsa tupie ogo tsa ketsa rakrakasadi utsuke tefulie undidi oke pele ke lu haul ludi phava pejeke oke penyu fubu japie oke pete tsa tiene Puri ke kri ke tsunu nyepu japu tsake sepe te pejewe Nipu kinu ke vor ke ni mu nu neu bu ngo pete zetu ke liu cha tina telanu ke tole se dibo bi ugo ke chatselina sidi tekanu pastor bu la sheri ugo la teka ke chau tsese ke le tseledo pete ke zedi mi milidi a ke tole se dibo prese sidi pastor bu ugo la ke chatsese ke le 도시에 기즈 투고 메호디오 아케 크루스 기라푸누 보다 아케 크루 제호바 키누 포 티 무기즈 체케스 부어 피부 르니에달호 세케투 르ngu달일호 이스라엘 세케투 르ngu 모리제달일호 제호바 세케투 Jehovah zatsake yau king hegiro dinyeki teva krzori nbiepe sholelho Jehovah pakesho petenunu nrguli dio pue nkehiro rgose bali dio Jehovah jeyawinu kenyo ketso nkepra mu nkeler rguli dio Digi keba ke kre ke masanya pu Paul tupie Filipiko ketsa lesut nungu kili tui Tienye pu heko kepele ke lu haunu Ngu ke monunu ropfu nunu heko zeba ketsa kepenyo fe gitepfu Heko nume heko nidi heko kepele ke lu hau sedi ludi Digi temme ko tui hava pejie Kizu zibui geje ti haunu Kizu va pejibali ke vi ke kro ke pele sedi nyunyo ko tsuche Anyipu heko che haidi ke ko ketseta zo shiri Nke kringu ke mejiubu heko mipupu ketsa zetu che di Kalagile Jesu Christa zanung ki ke krumu taja chayawe Amen